Pozdrav dragi moji ljudi, danas jedna tema možda više za mame. Da li ste vi jedna od onih što od kako ste u braku, znači više nigdje ne idete, ne uživate u životu, nego jednostavno kuća, posao, kuća, kako bi naš Ekrem Jevrić rekao. Ja sam dugo godina isto tako radila jer sam ja mislila, znači ja sam sada u braku, ja sam majka i sjedi kući. I prvih nekoliko godina ja sam skužila kako sam bila nesretna. Jednostavno, znači ti praktički sve radiš za druge, a sebe samo zaboraviš. I onda sam došla jednom, sam sama sebi rekla, sad je dosta. Brak nije tu da vi ne smijete nigdje mrdnuti, da ste vi ko u kavezu neka papiga. Brak je tu da se i dalje živi, da se i dalje izlazi. Nije istina da samo muškarci mogu izlaziti i uživati u životu, nego i mi žene. Meni je jasno da možda se čovjek neće sada izlaziti po svaki četvrtak, petak, subotu do 5 sati ujutro, to mi je stvarno jasno. Ali zašto je da loše kao žena da odeš negdje na kavu, na večeru, otići negdje na wellness, znači učiniti nešto za sebe dobro. Kao prvo, dokle god se vi osjećate dobro, bit ćete i u braku sretniji. Dokle god sebi nešto branite, i brak će vam biti lošiji. Zato se ne kaže bez veze da se svaki drugi brak rastaje, jer ljudi, pogotovo žene, dozvole si da im se uzme i ona mala sloboda, i to nije to. Znači brak i obitelj je isto toliko bitna koliko je bitno i uzeti vremena za sebe. Znači žene moje, uživajte u životu i nemojte si dozvoliti to.